Na me think I say me back penny no penny. Da mon sorry me gato ha. Me bo waka me sorry na me family man. This is how na britia wana me free them ho na me say me sa course dia meet me afa ibi fufura kan. Biashi. I'm fucking. You want to be amphibious? I'm fucking. Box away and next to me. And no pen of me. Boxer and box away in Biashi. Documents in your certificate. Bibia. Ontare. Normal. Me demo no money na. Biashi. So where they no go school so sorry and how about the 5 years? Say what's like in so where they nyatare anse obi adawro man e obi wi e ma me share eno information ni bibia this adom phone mo bo to be so bo number ben ana bia o atare bi o mo abi o so de bo ma re ton tare sha number ben no fancy so me senka me fun ase o fun so ase me bibia ase o me ya bibia ase je dem ya bi se na mo wa so na adom so bi ti me so na ye be ma pa ba we die tie fa so and say my family ya oh for you awe ye mun kafra dinos ti adofo a mo hye yesere moda roma bibia wo bia no obetimi de aboa yesere wa na ode aboa sabre ntare obehye duane o mu bedi mfansa ne ma bi for now ne de adofo ba bi on beda kra sa akwakoya asem mo ntoma on bibia hyehye tese wo mantimi amfa hwe ewo edanum ti yesere wa bibia wo bia obetimi de aboa wo de number 0596111757 0596111757 bibia wo bia betimi de aboa bia se ya tare se ya die wo de wo frɛ a ye ba beje se ye mpaboa se de na wo hye size mpaboa no size 40 okay 40 and 38 okay and am kwala nso de nam so wo ma ni nkwala ne ba 10 years 7 years 3 years nti esramo a de obetima ye bia fa beboa abusua ye da ase na mi nhyiram ye wo sikaya for amwati asefo no beni mawe o ya wadaji ayenya amwati asefo no beni mdachase onipa wa otene chasem ya kaya nini nyamitemwase tu omwepia kwa mine kwa miwamra mtiasio sawa bibi mami amamile when you wa na me for crazy